Imapela dagiti empleyado iti Lawaga City Hall iti Sangguniang Panlunsod may naigtiya pan nakaprobar kuman ti annual budget ita atongan 2022. Saan dangamin anaawat ti 8% anayon asweldo agsipunta saan pa'y anaprobaran na ti budget. Kas kadagitoy a contract of service nga empleyado dakel kano abanag tinayon asweldo nga inda kumamaawat. Bali dakpil mo ti epekto na kasi di ko ma-increase me gato siya ko nga pa yung iyalam iti kanin lalo ko ti pandemya kat narigat ti panagbiag kindas ko man no batrakaran guna iyap program kapag tugas takit iti padak na COS met kat maalamin tumot DJ increase me kahit may kumamit sir ngay danon hindi sa mga sir dapat na kumakit maaktuarang kumamit sa sigo na tadakpol tinpak na kada kami kada ti pandemic nga sir na iso na pa nga ipunomi nga inayon met ekserbi ti pamilyami. Kuna ti budget office malaksid iti sweldo kang ruraan pa'y ang mapektaran dahil iti programa wenno proyekto apang laban iti COVID-19. Of course, first of all, sir, madidelay yung pag-implementation ng projects, programs, and activities to combat COVID-19. So, yun ang napaka-importante. To secure the health of our constituents, hindi natin ma-implement because there is no approved budget. Pangalawa, sir, this year is the first year of implementation of the devolution of functions and services. So, ibig sabihin, sir, yung mga funds galing national, pupunta na dito, tayo na ang mag-i-implement ng mga projects. Kaya nga na-implement yung Mandanas. Tumaas yung IRA natin, yung ano natin. Kaya lang, hindi din natin ma-implement yan because wala tayong approved budget. Imapelamit dagiti opisyales ti barangay nga ikalikagom kumatiya City Council amang tatara ti budget agsipud ta mapektaran dagiti daddo maa proyekto tiya barangay. Ay keta regarding data apo for 2022 masapul ko man nga naiplastarin hindi pa lang last year tapnon di kasta keta maibagami meten digite pa kaiplastaran na especially adamit no kwara dito makon ko nga 80 barangay for infra ken non-infra ta amuyo apo aketa kadigiti nga panawen medyo aduti nagkonsentratan tayo ket deta nga banag nasken launay ta syempre da kami met no kwano agipasa kammet kadigiti annual plan mi para ti barangay isapsapa mi met tapno no makita mi met nga nasaya at no ana talaga met ti pakaipanan na apo nga proyekto nga pagsaysayaatan. Naamuan aso magumano pay laing a department tinakasaang iti budget hearing. Are trying our best apo ta konseho apo to finish as soon as possible. No malagip tayo apo, it was as the minority who called the attention of the council na dapat pag-proceed the budget deliberation and tapno as soon as possible may pasa apo. Maibasar ti memo iti DILG masapol ang aprobaran ti budget iti kabitan a panawen tapno saan ang may sakripisyo dagiti proyekto a pagsayaatan dagiti umili. Para iti Balitang Ilocos Online, Jaan Agustin.